kōkore ke whanga e whakatapu na e kamata aki ai polo kalama whiauhi whakakikihi lea o e aho koe ni, ai ana e kamata kia a neuhu, pia moe whiauhi sem whainolo, pia koe tawa o me ke hoatani, koe whainolo o e hoatani. Tari lelei heni, ai kau whakamau, o kunau i heni e hoatani, hangepe ko ia o kumo lavei, koe kau whakamau kehe na i takai o sem whainolo, pia koe kau whakamau koe ni ke whainolo, koe kau whakamau kehe ia. E whainga maali e koe ni te whakawhelo aki atu ai pe e tau kau whakamau. Pea ni hiri koe ia, pea hoko atu ai pe ki he kamata o e whiauhi, final round, ai whiauhi whakakikihi lea o wike whakamau anga. Pea ni hiri koe ia o e whiauhi ai takai o e whainolo, pea hoko atu ai pe ki hono whakahoko atu e kau whakamau ai ola o e whiauhi. Ka take whatoa ngā iangi koe ola koe ni, e kai ngata peo no whakahoko atu o e ola koe ia o e whainolo ai uluaki pea moe ua, ka e kawai pe iai ai ola o e tolu pea moe wha. Aia koe tolu pea moe wha, na e determine pe ai ola koe ia pea mihena maka koe o e whiauhi o e semi-final e tok whakahoko katoa pe ia i e whakaosinga o e polo kalama. E kei keu tue whakaloloa, kou kore keu whakawhiloa ki atu e tau kau whakamau ki he takai o e whainolo pe koe whakaosinga e ni o e whiauhi whakakikihi lea. Koe whakamau whika uluaki, o kui heni ai a mele a manaki. Ka take mo paspasi e mai a mele a manaki, tari lelei a mele a manaki ki hoa tāni, ko mele a manaki, koe sekeri tali seniale ia, ai Public Services Association. I he hoko mai ki a mele a manaki, koe whakamau whika ua ia ki he hoa tāni. Ko Madeline Lave mai, koe Assistant Crown Counsel pe me he ofisi o Aten Seniale o Tonga, ka taka mo paspasi i mai a Madeline. Pea i he whakamau whika tolu, ko whakamau polisi Laupua Pahulu Kuli, ka taka mo paspasi i mai a whakamau Laupua. Ko Laupua Pahulu Kuli, koe whakamau polisi ma o lunga eni, ai whakamau anga polisi. Pea i he whakamau hono whika whaa, o kui heni ai a Chief Superintendent Filipe Fifita. Ko Chief Superintendent Filipe Fifita, koe puleia o aptanga polisi nuku alofa, kataka mu paspasi i mai a Filipe Fifita. I whainga maali lewa koe ni, te teo atu ki kamata koe ia e tau whainolo, whamonu i atu ki he ongo timi whakatou osi, ka te toi whakamanatu atu ai pe e tau ngahi tutu uni koe ia ki he whakahoko e tipeiti, ko tui pe mo lave i pe ki ai, ke ngai tutu uni, tau te fito pe ki he tau taimi, me taimi ko ia o ku hoko ai rebuttal, pe koe taimi ko ke ta iai ai timi e taha, koe ngai konga mahu inga pen ke mo manatu i, koe raki lea, o ongo timi na tak minute nima. Hoko lewa lea whika ua, whika tolu, whika wha, mo tak minute e tolu, pe ia o ki hongo lea whaka osi, ai au na whaka maa opo ai tipeiti, na toi taki minute pe mo naua e nima. Aia koe ni osi ko ia ai lea o e whika uluaki me he timi pou pe koe affirmative team, hoko atu ki ai lea whika uluaki o e opposing team pe koe timi whakawhepaki, hoko ki ai lea whika ua o e affirmative team, pe koe ni osi koe ai lea whika ua o affirmative team o ku hoko ki ai lea whika ua o opposing team. Pe hene osi koe ai lea whika ua ai opposing team pe koe timi whakawhepaki o ku toi hoko atu ai pe ai lea whika tolu ai timi whakawhepaki. Ai a koe ki ikonga ia ke mo manatui, ke mo mui pe ki ai. Pe he taim tatau pe toi whamanatu atu, koe third speaker koe ai opposing team o ku ne kamatai koe ai rebut. Ke manatu i o ki kai, ko koe ke kamatai ai rebut, o ki kai ke toe hoko atu e koe, hangahi toe poini ho mou timi, ka kui kai ki pēr taha taim tatau, o kui kai ke toe tānaki mai ha poini fo o whekau aki pa mo angahi arguments mo whakamalanga. Koe tau hi taimi lewa o kuanga peheni, koe taimi koe o ku toe ai ho o minite taha he lolotonga ho o whakamalanga, e tā itu o taha atu e he tau hi taimi e whawhangu. Koe hange peha whakatoka ngātu o toi ho miniti e taha. Pea koe ne osi koe ho taimi e tā i tu o watu lewa ai whawhangu. Koe hape me a kua o ki ai ho whakamalanga, koe ne ngā tāia. Kai kehe, whamonu i atu ki hongo timi hono loa, ka tau kamata malo.
Kore ke hufanga e whatapu ne ka mata ke po kalamani, ka tamu ki mautolu la tak whasmu awhi, ke mautuu ke whaka io ke ka venga o e ahoni. Oku io, ko e lau ki he malui, o e whamiri wana taha tolu, o ne whakapapau i ai malu, o malui ai ngahi me mipa katoa o e whamiri, o nau kau ngā tonu pe mamata tonu i he whamamahi api. Te ngau e aki ai laoni ke whawhilo aki ai e maung poini ke whaawa ake programa whakiki e ahoni. Lau ki he malui o e whamiri, o whate whito ia ki aki nau tolu o i ai e nau wā whaka api pe domestic relationship. Whatatau ki he kupu nima, kupu si iua, e ki he H o e lau koe ni. O ku haa e ngahi wā koe ni. Kupu si iua e ki he ua si, o tala noa ki he aongo ki ha kakai, mo e nau ngahi wā whakamali, ngahi wā whakamali tatau ai pe kua osi mali whakalao pe ikai. Kai pehe ki hango mātua o ku whakawhatongia i ki naua ki hono tauhi o ha whānau. Kupu si iua ti ki he ua H o ku tala noa ki he kakai o ku iai e nau pi ki ngā whakatoto pe o ku nau nofo pe i he whale e taha, under one roof. Koe tau mua o e lau koe ni, ke malui ai kakai o ku iai e nau wā whaka api. Koe kupu wha, pe koe domestic violence, koe acts committed by 2 or more persons, o ku iai e nau wā whaka api. Ai koe ngoa koe niuki e nau wā whaka api, pe whakahoko ha whakamamahi whakaisino, whakalielia mo whakaatamai. Mo ne hanga o wesia ai mo uilelei mo tu unga malu o mamahi o whakamamahi. Ki hono whakahoko lelei i hono ngawe aki ai laoni o whakatuu mai ai e he kupu ono o e laoni o iai ai kau whale i kua le sisita whakatatau ki he kupu ono kupu si i uluaki o ku kau ki heni ai kau whale i tau kei, kau whale i ngawe ki he community mo kau whale i ngawe ofa. Koe kau whale i tau kei hange koe Salvation Army, koe kau whale i ngawe i ki he community hange koe kau polisi, pia koe kau whale i ngawe ofa, koe hange koe kau counselors he siasi o now willing to help ai mamahi. O ki kai ke uhinga e nia o ku whakangata ai totonu ai mamahi ke kumi whale i ki ha tahape. Ki ono whakapapau i o ku malu ai kupu e ngahi family, o ki ai to tonu ai to taha mamahi ke pe victimi o hawa mamahi api ke ne kole ha tuuni malui me he kau polisi. Ka koe tuuni malui koe ni o ku whakataimi pe temporarily. Koe tuuni malu ai polisi pe koe pasa o, pe koe police safety order o ku kole he mamahi ke tufa ki he whakailoa, ka pauna e whakahoko, pe ok whakahoko, pe ok amanaki ke whakahoko ai whakamamahi api. Koe tuutuni malu koe ni, ok ne whakamawahei ai whakailoa, me he mamahi i he aho e fitu. Ke oua pe na a whaiha whetu taki in any way between ai whakailoa mo mamahi. Ok whakawhainga mali e pe heni e he pasa o, ka pau ok iai ha whanau ke a ahi ki ai with the aid of a police officer. Koe tuutuni malu e taha, koe tuutuni malu ea e taha o kune tokoni ki he tau kawe e mau kaweinga. Koe tuutuni malu e taha o kune mei natula tatau pe mo polisi ka koe whakamau o kune whai ai tuutuni ko ia for a longer period of time. O ku kau ki he safety o ha me mipa o ha family, o ku hoko ki ai e whamamahi api, ke kole ai tuutuni malu i me he whakamau anga. Io koe pe malu. Kore ke uwhangat pehe ngai talawatapo toa peko osu nau whaki. Ka tā ke ukamata atu ano whai kai e ka winga. Ko ka winga u pehe mai.
Ko e lau ke malui o whamiri ua afta tolu o kune whapapau'i ai malu mo malui ai ngai me mipaka atoa o whamiri o nau kaunga tonu pe mamata tonu e whamamahi api. Koe ka venga koe ni o tā nohanga tonu mai pe i he whoi lao. Ata. Pe koe mau ngai poi ni e whaikai ia ake a ka venga te mau alo tai pe e te whakawhalao. Uluaki, ko whailao koe ni, it's very porous. The Act says that it is ensuring the safety and protection of all persons. This includes children. There is an objective test that contradicts what this Act is all about. Ai lava kia e mau speaker fika ua. Ua, the requirement ki he pau ke in a domestic relationship, ayonga parties, victim or and perpetrator alike. They must be in a domestic relationship setting before the Act recognizes that a violent act or act of abuse is a domestic violence for the purposes of the Act. Lave mai be, ai be konga e lave ki ai rewhika ua. Ko tolu, o tō no I allow ni ko uhi, o kui kai can expressly provide her protection ki hono use of social media ke whahoko a mental abuse ki he victim. E lawe ki ai rewhika tolu. Kono wha, o kui kai ke hanga he lago e ni, or take into consideration a type of domestic violence, o whahoko he perpetrator family members, because they do not fall under the definition of domestic relations. E lawe at ki ai rewhika wha. Pakono wha ausi, we will recommend a law reform that would improve the Act me he ne tu he taimini, because right now e kai kakato a protection o mauhengai victims. Ai e lawe ki ai e mau lea wha ausi, lea whika ni ma. Peko ngahi uhingani, o mau whai kai ia ka winga, o pehe ko lau ki malu e whamiri, wafta tolu o ni whapapau e malu me malu e ngahi me mipaka ato e whamiri, o nau kaunga atonu, pe mamata tonu i whamamai api. Malo. Malo. Io o ku mau kei tui pe ko e lau ki he malu i e whamiri wanoa tā tolu, ne whakapapau i e malawa o malu i e ngahi me mipaka toa e whamiri, o kau ngā tonu mo mama tā tonu i whamamahi api. Ko e lau katoa ho whanua pe potu ngā aue, pe ko ha whahinga organisation pe. O ku whakatau mua ia ki he ngahi malu ai kakai, o ku nau nofo ia whanua ngā aue, pe he ngahi potu ngā aue. Pe a ihe ene pehe, o ku malu le vai ai society ai kakai i he nau nofo ai. Ko e lau koen koe ki he whamiri o e malu e whamiri e wanoa tātolu ne whatu ia i he pure anga, koe uhi, koe nau mahu inga ia ke malawa ke whakapapau i, o ku malu e fo i siakale sisi taha i he anga e nofo e tau anga nofo whakatonga ka koe whamiri. Koe fo i lea koe whakapapau i, o ku ne tuhu i maalohi mai ai whewheka o halao ke ne tataki e kakai, ke nau mui mui, pau ki he ngāhi tutuuni kua whakatu e he lao, o i kai ala lava ke mau maui, kai hoko ko ha malu anga ki he kakai. Ka bata pe me he taumua o e lao, ko hono malu i e whamiri, a ia oku ne o mai ai ai mahino ki he taha kotoa pe oku ne whatu e fo i lea ko e whamiri. Ko pau ke malu ia i he lao, ko e ni tau te whito ki he whakamamahi oku hoko i api. Ko e kupu oku whatu ake ngahi laoni, oku ne whakaha mahino ai ai ngā aue ai kupu i lao, takitaha ki he malu mo e hao ai kotoa o e me mipa e whamiri, me he whakamamahi i api. Oku oange ai whenga maali e ki he taha mamata tonu i he whakamamahi, ke ne tokoni ki he ta ofi pe li poti. Pe whaka ilo ha taha oku ne whakahoko hanga tonu ha whakamamahi. Ko i ai, tala mai ange pe oku i ai, halao, oku to e tokanga makehe ange
ki he malu ai toko taha ko toa pe i he me mipa o whamiri, me he whamamahi i api malo. Thank you for the opportunity. Our group still does not support this topic, and this is why. First, the Act is very porous. O ikai kena ensure the safety and protection of all members, including children, who experience or witness domestic violence for the following reasons. The fluidity of the objective test beyond the reasonable expectations and acceptances of family and domestic life. My question is, who decides what is reasonable expectations and acceptances of family and domestic life? Against whose judgment shall we decide that enough is enough? This justification allows corporal punishment and hitting a child, isn't it? Kai whai whakawheunga pe o whakatatau ki whakapotopoto ai tuunga nofo whakawhamiri, mo mo ui whaka e api. Koe whiha eni ai tai i he ongo mātua e nau whānau, o pehe koe tau tea i whakapotopoto pe, ka hiri koe ia, o wikula vea lahi ai whānau, pe iku pe o tai o si mate. In the case of R.V. Ofa in the year 2013, where the mother and her brother beat up her daughter and hid her injuries from sight, and she died a few days later. On hearing, it was said that the mother herself was accepted that her upbringing, violence was the usual way of discipline of her children. Shall we accept that the usual way of discipline accepted by society for how a particular perpetrator, a mother or father, was brought up as fit and proper to be meted out by him or her on another member of her family? The rationality and reasonableness test is too fluid and too porous and dangerous, because there are individuals out there who do not think like we normal people think. On to the second point. The requirement ki he pau ke in a domestic relation ayongo parties, victim and perpetrator alike, they must be in a domestic relationship. Setting before the act recognizes that a violent act or act of abuse is a domestic violence for the purposes of the act. But domestic relations enumerated by the act are, they are married, they are in a de facto relation, they are parents or guardians of a child, they're family members living in the same household, they shared or recently shared the same residence, one is dependent on the other for provision of ongoing care if they both live in the same household, and one is a housekeeper in the same household. To conclude that, we still do not support this topic, and malo opito. Og mau kei whakaikai I pēr tō piki goni nei mai. I he uhinga ko ni. Og tō no allow ko ni, ko hi, og I kai hanga expressively provide her protection, ki hono use the social media, ki hono whakahoko and mental abuse ki he victim. Ko hi ko social media ngai ahon he society tonga, og ne trespass, he ngai loto whare mo ngai family, og lahi au pita mental abuse, og hoko ke u victims, ko hi ko wholahi, he social media and mental abuse ki he victims by the husband or the de facto partner. Neongo, a protection order can be served on a perpetrator no matter the way the mental abuse is inflicted, but the mental abuse inflicted through social media should be punished more because of the invasiveness and severity of the hurt when the abuse is exposed. Not just the victim. The act og to no au pito he aspect ko ni. Og mau tau ka ve yo ki kai ke lava ka kato la malu I family o ke ne lava o malu I mental abuse of whakahoko ke victims through social media. In other words, a victim of mental abuse cannot apply for a protection order from the courts for the mental abuse o mai he mental he social media may he perpetrator. Even kapau ko perpetrator ko hamari ka ko osmavahe amaria la mahina me household. Sai ko ta e tu ko fika uluaki. Iho kamata pe kon, what is your point? Kamata whakamatala mai e lao. That's all you were doing. You're not elaborating what your point is. But ko tala kapau og mo poini og pehe og full proof ai foi lao go ni. Ko ha go ke kaka statistika go ni he Women and Children Crisis Center. Ko ha go ke ha wen ke social medias tu ha ke ko ai Facebook a me lahia ke u me asi for domestic violence. Sai ko la go ke PSO ke pehe og hange
o hanga he PSO o protect a victim me he domestic violence ko toa pe. Domestic violence o ala mental abuse. Mental abuse is under domestic violence, and that was my point na to ospen ho famatala ya tu. Ko ta et ko fika ua ho pehe o whakapapaui. I he whai lao go ni ai malo ai family. The definition of domestic violence I he lao go ni is beyond the reasonable expectation and acceptances of family and domestic life, an act or omission or threat thereby the perpetrator. Uhinga mahulu watu I he anga maheni. Ko ha tau mea fua ki he anga maheni. E lava ia ke ta ia wea ki CPE, that's the anga maheni for me. But for another person, ko fu ta ia ke waka au ke ilonga takata auri, that's the normal for them. Ko ha tau mea fua ke whakawhake ia ki ia. Ko that's o hanga ia o reflect hona whakapapau I he lao go ni o ku malu ai family. They're not giving a measure to measure ayanga maheni go o lao mai ai. Malo. Malo opito, kau whakamau, o ko kei tupe ke tau ka wei ake ai mau popou ke he ka wei ngā ko tuku mai ke te mau tolu. Whika oraki pe mo whika tolu. You guys will point out pe a palopale ma. But did not state, pe ukto iai nai halao, ukto e saiange I he lao goi ni. I he konga ono ai lao, ke ngahi, ai oku whatatau ia ki he ngahi hiape me ngahi tautea. O ne o stala mahino mai ai, ka ikaki ke whakahoko pau ai ngahi tūtu uni o atu he whakamauanga, ko pau ke tautea e tō taha ko ia ake a ngāui pōpula, laka I he mahina I taha, mahina I kai laka anga he mahina I taha ua, pa mo totong pa anga wafe, pia ka whaitu oa pa anga I taha mano. Tala mai ange, ko haha toi lao o mou pehe o toi sai ange. Ko lelei e lao ko ni o ne tuhu I pau mai ai ai whengawe aki, ai whekai ngā aki, mo I whai hia mo I lao ke tongani, aia o ku haia I he kupu ahiwa. I he kupu tau noa o ku lava e lao tutu uni ai totong hui ki hanga hi whatamaki e hoko ki hataha o whamamahi I api. Sai, ko whelewa he kupu I he konga ono pa mo e lao, mo ngā he kupu koni na ki he hia, ke ngā hia mo ngā he tautea o whie mau, ke toi whai hano whakalelei I, pe ko whe hato e lao o mo pehe o toi saiange. Ka koe whika, ka te keike mo hanga o tali mai ai whehu ina e o hake he mawhawhonga whikaua. Te whakaose aki pēa esteti pēa me he Women and Children Crisis Center. Koe wāwhe hongo fulu ke he wāwhe ke tau ko osi. Aia koe Women and Girls e whitungia o noa o ngā wō koe ki he WCCC for a Safe House Referral. Sai, aia ku hoko ai lao e koe ni ke ne hanga o whakawhaingofua ai ngā ue koe ni koe ai WCCC, koe ape malo. Malo e mawhenga mali e. Ko e Family Protection Act koe ni, o kune fu limits au pito a definition of domestic relations, o ikai can take into consideration the type of society that we are living in I tonga ni. Where extended family, o kuna fu close in relation, neongo a ikai ke nau nofu whakataha I he wheitu e taha, but extended family can be overly invested I he pisnisia ai ki nuclear family. Hangepe koe ni o ka pau o kukau mai mo whaamiria o perpetrator I hono tau whalei ai victim, on the domestic violence against the victim. I he hopo o tupo versus lavu-lavu, na uluaki whakailo he victimia, ai whae, tu o whewhine, mo toko ua hono husband. Ko uhi, ko mental abuse, aia koe ni oku tifai nia koe domestic violence under this act. Na ade suffer he lau I he whaamiri hono mari, o pehe she was a thief, na no fokovi mo hatahakehe, she was a troublemaker, etc., etc., and that she was shunned by them. Na ulaki tali he magistrate court ia o issue a protection order in favor of the victim. Appeal leva ai whaamili ia, ke Supreme Court, ko haleva mea nai hoko, nai overturn a protection order ko e niko uhi na ikai ke iai ha domestic relations, iai ai whaamiri a perpetrator mo victim. Our point is, o tono no ai lao ke malui
ai victim me hono in-laws. O totonu ke kau ai in-laws ia I hono tolongi ake protection order, ka pau o nau toi whakatolonga, whakai mo whakapopou a perpetrator husband. Why? Because ka whakasosiale a community o kufu vā ofi pe a kuwheululufi ai tau no fo. O totonu ke o atu a protection order ia ai family of your perpetrator, like the mother-in-law, sister-in-law, ka pau o nau abet ai abuse. Ko ia o tono no ai lau for family ko ni. Pero atu nga ni e hanga mai pe family a perpetrator o ikai ke nau support ai mea ke whakalelea ai family ka nau hanga nau tol filicides he te nau bias ki ho nau family pe te nau hanga o tupulaki ai pe ai mea ko abuse domestic violence. O ko tā ia tu koe whika ua mo whika tolu koe ngā ko mo eke mai koe ni ai koe haha toi lao o kulele yange I he lao koe ni. Ka taki koe tau tōpiki a tau tolu o koe ke eke mai pe koe haha toi lao o kusā yange. Koe tōpiki pe o kulava ho o mou lao o malui ai people ko koe ni o kunau suffer he domestic violence. I from Family Protection Act koe ni, malo. Malo opito. Te kei tuu, pou I pe e mau tau mua. Koe lao ke malui o family wafta tolu. O ne whakapapau I, o malu, mo malui. Ai ngai me mi pa ko to ai family, o kau ngā tonu ai, pe mamata tonu I he whakamamahi. Okay, I'd like to take up number 2 speaker. Ho'o ai hake ai social media. Cyberbullying is not always a domestic violence, as a perpetrator does not have any domestic relationship with the victim on social media. So that does not count. Koe fika, speaker fika tolu, you mentioned something about your stats from WCCC. You never gave us references. Where are those stats from? You never gave us digits. You only said WCCC. They have infos on a lot of domestic violences. How can we trust your information that you're throwing at us? Fikatolu, you mentioned about your case, that our law does not protect and its limit to, let me refer to your domestic relationship. Domestic relationship, there is actually a law that can cover that, your case. They can still be covered under the Criminal Offense Act. I refer back if you can look it up. I sense that a lot of you it states in the law word for word that it says oku whakapapau I he lau ai malu e whanau I iki au mamata tonu kau ngā tonu I he domestic violence ai whakamamahi koi api. But I guess the most question is how? How is this malui working? Here it is, the Prevention Act law, kupu konga tolu kupu wa tahasi states prevention law. This is where trainings and everything that is the education, public awareness, training, research, all of this covers all of this. The malui or family domestic violence. There are funds. There's actually a law, it's at Part 10, Section 38. There's a law, Family Protected Trust Funds, or control any public finance, the ministry, or order that funds go in. All of this, it helps malui a family. You're just covering domestic violence, but you're not looking further at the law. There's more than just one law. Relationship, domestic, and domestic violence. That's all I hear. Your cases are fighting over just domestic violence. There's actually a law, the whole law here. It can cover all of it. Malo. Malo apito. Fikafa, you just proved our point. If the cyberbullying is from the husband or if any member of the family and you said, okay, ke kau ngai cyberbullying ya helau go ini, but if it is from the husband, if it is from the family and affects the victim, that is domestic violence. That is abuse. The stats going go atu ko hefika tolu is because she works at WCCC. Those are just words in the law. Does it reflect in reality? Right now, the protection order a perpetrator, a victim, and then there are cases behind all the court orders and all of that. Does that reflect in reality? And no,
No, it doesn't. Kato ngahi mea ko nuk maulavet ki ai, o ku ikai, kakato pe o ku ikai ke ne whakapapau I protection goya o mai he lao ke ne malu e family. So what we propose is law reforms. This aims to say, if we do not reform the act me ene tuunga taimini, he ikai peke mau kakato e protection nia o mau e ngahi victims. Remove it for ilea koe kimuini pe koe recent me he kupunima I he lao o pehe. In order for a victim to claim for protection, she or he must be first sharing or recently shared the same resident with the perpetrator. Remove it. I mean, how recent is recent? Instead, we suggest que pehe, que lava a victim or claim her protection order against a perpetrator who at any time shared the same resident with the victim, full stop. Lava leva a victim of domestic abuse or protect themselves, tatawai pe koe hai fuoloa and nofo he faletaha mo totaha og nehanga whamamahi. Tu e taimini mo koe lea koe recent inside the act o halata ke kakato ene malu e ana e totonu koe koe ai family I he lao. Og mau pehe o halata ke kakato e malu e family, a kapau e kei tu e foi qualification, pe foi test koe na ase kupu 4B o lao o pehe, beyond the reasonable expectation and acceptances of family and domestic life. For ikupu whakatu utama ki lahi whauwhaua eni. Why? He okune pehe. Koe toki lau peha ta I whakamamahi whakaatamai through an act, omission, or threat thereof. O kapau e toki ova e fo I whakamamahi ko ia he tuunga whakapotopoto o tali e he family mo no family. That's absolutely rubbish. Violence is violence. O iai a mea, o gia mea ko violence whakapotopoto. Hanga fefe. Koe atunga ena taktahatuku ki he sia whakapotopoto from how society judges the severity of an abuse or violence. Koe I kumate e whanau I honota e he whae pe tamai o mate peha. Tok hao e whakapotopoto ia ki mui ko os mate whanau ia. Honota pe os mate moi Maria hono aka. We propose tamte I whakaau fuli e foi tes whakapotopoto ko ape koe ha. Remove it. It's too dangerous and provides a leeway for abuse for the very act that was supposed to eliminate abuse. Og mautau ka po ia ipe. Og kei tono no lahi au pita e lao koe ni, pea ka ikai ke whakahu e ngahi reforms koe ni og mau ai atu, e ikai ka kato hono malu e family, I social media, especially close relatives or in-laws of the perpetrator na lau gai e mau whikawha, og totonu ke expressly state he lau, koe whakamamahi whakaatamai, mental abuse, og whai he perpetrator, whether they're removed from the home by a protection order, or no matter how long they have left the household, or are still inside the household. Kai fo he social media, ene whakamamahi, og whemau ke tau tea I mamawhaia. Wha sociale, og go against tau values whakatonga mo traditional taboos he okune expose ea ki maman ai sanctity o nofo mali. E toi lahiang ai ngahi mental anguish ai victim. And last but not the least, ke ofa mai o whakakawat he lao ke kau ai close relatives ai perpetrator, he kakai e lava he whamau anga o issue get a protection order against whether or not they share the same household at any time with the victim. Kai lava ke malu I kakato ai family o hange koen koe hopo a tupo versus lavu na lava at kai whikawha. To e lahiang iyo, koe ngahi tau tea koe o whai koe he a better o ton ke kau mo kakai kong na whakai ai koe koe ai whakamamahi o hange koe koe case koe na maulavet kia I hono tau te ai. And because of all these reasons, we believe o ikai ke kakato, pe ikai ke kakato hano malui, mo malu koe ai family, mo whanau I family, malo. Malo pito, ka kore ke whamau popo tai pe e ngahi talanga koe aku whahoko. Ka ki mua pe whamau popo ki te whakfok me peke he ka venga. We're casting the net a bit too wide here. Ko uhinga o koe ke kawai cyberbullying, na ke tāno ke abuse, but you did not specify what type of abuse are you talking about. We are debating on domestic violence, and there are only a few types of abuses o define he lao koe ni. Ko cyberbullying is a form of abuse. Ka oku keke kawa he lao koe ni because o koe ke tau pehe ke tau tuku aki bea tā, o whamamahi I he virtual I he neti tae mauha
ha whamo oni pau gai. Mantu yangi ko whamamahi koe apiu te lava siu gai. These are things that you can see and actually witness. Go cyberbullying, you would have to trace down o pako fake page ya ke mau ya. So that's why o gai be lao ma ke heke cyberbullying. E gai ngai technical expertise fe mau ya ki ai ke whapapau ya ki ai ke fu be heke malu ya be he lao go ni ai ngahi hia ko toa be under the sun. Kau e be a lave kon go ki he Criminal Offences Act. O pau ke kau e toko taha ko ia i domestic relationship o defined specifically i he lao ko ni. O whamai tuku atu ai ke kawa ia Criminal Offences Act ke aunga ni tuku ai. Koe whafuk me ben ke uhinga kone a lao kone ai mautafa aki ke tui. Koe lao le rei taha peni ki tongani ki hono malu ia koe whamiri. This is the best we can do. Ko e seri sika kome from the Women and Children Crisis Center. Wa o ke whitungi au tupu. O pate mo siu he trend prior ki ono introduce mai lao ko ni. Toko whaao no behu wawhengo fuluna e o kumi toko ni ki WCCC for the safe house referrals. Ha o wai o ao maki waftaha tolu, holo e wheo uawha. So kone osi piano introduce lao kone e wafe taha tolu. Ha o wai waftaha wha hikio ni maono. Ao maki wanoa. To tell Mafitu, not just women, but also children. O now seek assistance of women and children crisis SEFTA, I safe house referrals koni. Isn't that the assistance o lao koni o mai ngahi specific hange na lao ke taha e mau kau lea. There's a exception plan, a family protection trust fund. Ko fund koni toko nia giono ki ngahi ngā au ngai kupu whika wako e pule anga giono toko nia o nau tolu o victims of domestic violence. Kupu tolu walu no baut mo whia ilo peki ai. Toko ni lahe fund koni kwiki te aha kwiki whanau koe budget a pule anga te aha specific allocations of budget a pule anga specifically for domestic violence victims. No, this is the provision that provides that right. Ke fotu ha tokoni. Even within this act, o wasiai beaibea mo o mai fotu ma Family Protection Advisory Council. Au whetoni aki lahi angai kupu kehe I he whanua ke ono tokonia aki nautolu under the definition of domestic violence within a domestic relationship. Ko tui ko ngahi poini ko ia o mawhahoko atu o ku toko ni bega no support e mau agree bea ki mau tolu ko lao ko ni ki malu e family wafta hatolu o ni whakapapau I a malu ko ia o e malu ia ngahi me mipa ko to e family Pea ne lave bea e whika ua ken bea mo ea pe there will always be Aboriginal people out there within the country. Ka ko lao ko ni is to ensure that their Aboriginal behavior o ko ken hanga ia to wesia haka kehe within the country. Bea oku hange ko lave e taha ai mau to taha koni whika wha ki he prevention. It's o mai he for I kupu ko ni ai konga mau inga ko ia that it's our duties, every one of us. If it's our civic duties to ensure o tau whamafola atu ai ngai tokoni I he kupu e lao ko ni ke toko taha ko toa pe that is likely or have been through domestic violences. Raising awareness, not just the government, don't leave this just to the government, because civic duties in the assistance of Tonga, make sure oku ilo I toko taha ko toa pe that is subject to domestic violence and abuses under I definition of domestic violence, oku iai pe there's hope for them. There are available resources out there to help them, to assist them and to ensure that they never go through that experience again. Malo. Ka taka mo paspasi I mai ai o ngotimi. La taki fasi mo ia fi pe mo timi ko ia alili ka fonua. I he whainga mali e koe ni o ku toku peki kau whakamau ke nau whakamau popo e nau ngahi whakamaka. Pe hili ko ia e tāna ke atu lewa ia ki e tesi ko ia o ku ne whakamau popo whakaluku fua mai. O e maka o e ola ko ia o e whiauhi whainolo ai lea whakakikihi ke hoa tāni. Ka koe whainga mali e lewa koe ni ia o ku tukuangi ki kau whakamau. Na o ku iai ha nau ngahi fie tokoni pou ma nau ngahi komeni ki hanga e nau whakamau I ko ia ai o ngotimi I he osi ko ia ai takai o e whainolo. Kau whamau. Whamalo at malo pito I debate lele, ko mea peko lava whakahoko. Because I'm a judge of this debate, I can't say much because you might know what my decision
in my marking. Ka ko whamalo atu. Ula ki pek whamalo, ko whamalo au ki he legal center ko ia mautolu pe ko flap. Kona autona na organize ni, this is very organized and I commend them and our boss bamba na ukaungawe. Very good organization, Pe ako mosio pe ki ai, ko mo tipeiti, ko wako mo me alahi. And I can't say much. Hange ko lau ko pau ki tau ka vei au e lau, ko ngawe ke whai. But, ka ngai mea ko tau pe ko wako lahi au ia mo tolu i he ki tipeiti ko ni. That's all I have to say. Whamalo a te tipeiti lele. Ko rewe ke u. Whanga tu pe au he ngai whakatamu kone ka mata ke programa ko ni. Koe mo ke kawa te mua he whakamaro. Ko ia koe whamaro ke potunga ko ni no whakakau e programa rerem whakawofu ko nung tau wakai kia e watani. Pea koe o whalahat kia ngo timi. Ko whiwhia lahi au pite ku sio ke tūnga whakakau mo wau kia e tau whanau. Whakawang pa mo kamenga mo ni. Ko tuka e kau ni he isiu o ku mawhatukituki au pite whonua he rolo tongani. Pea o ku lawa pe ke tala he whainga tunga whakawakago mo whaiaka ho mo whiaui. E tunga mahuinga ia pa mo tunga mahino go o mo iai. Whirawe pa mo kamenga ko ni. Neo o was mahino pe na ke aha taim veunga. Ke moanga o teu I kakato ho mo tipeiti he kawenga koe ni ke unga ke koe kusiko ke tawhaka whakatipeiti o mahino pe ai kehe whakanatula. Ai mālohinga mo e natulange ki he whainga polokalama pe heni. Pea ilonga pito pe pa mo e kehe koe anga koe ausia. Whelawi ma mo e taukei mo e ki lao koe ni. Pea mo e tū koe ngahi lao e ne whelalawe pea mo e whakamamahi. Ka ke au o ko mahuinga ia pea he kusio ki ke ngai whakaukau. O ko whakotūtū ake polokalama koe. Pea o ko whakawhiawhia pito. Ai ngahi whakaukau o mohanga wahewahe I he nengo ko mo whakafotunga I he whaunga I whiauhi. Ko whakatatau pe ki he kaweinga koe o ku matunga ia tipete ho atani. Ko whakamarola he ka ki motol, ko whakatawang e ke ngata pe e tau atamairere ko ni he tau tipete ka te molawa motol o wahewahe atu ia ke society he oseanga e programa ke ni toa watu. Malo apito, I congratulate you all. I he tipeti ko ni na mo whakahoko fulelei au pito. Pea ko me au ko fia heni o mahino mai kwai ka ha upe tau legal system o ku tawa ko ipe ai whanau ke mo alu he tawhako ni. Mahino ke wahanga iau lawe ki mo toru ni isi pe o ko lawe iat pe ho mo ngai fofonga. Ka ko me mahino ka te au, all of you are either legal students or were legal students pe ok mo ngau I tafaaki whakalao. Pe hange ko ni oku na ke ilo e au ai background o whiau ko ni ka mahino si ho mo taimi ko ke mo ngau ki he ni ka go sio pe ki he poto ok mo mau. O mo lama pe o teu lelei ho mo ngai presentations na whai pia. Very good apito mo hanga present pa mo ngai arguments na whakahoko. Fu tika apito mo tolo. Mo fihi apito mo tolo he pe pa aku. Pia oku sai apito eku sio oku iai ngai proposals ki ngai shortfalls o lao. Mo oku iai pe shortfall e lao ko ini. Ako hinga e na whakamawa he I mai e lao ko ini. Mehi Criminal Act he na tono no pe baka ke whaatokanga e kina hono pa si ko ni ai ka kai fefine mo whanau I he apinofoanga. Na ukawa wia he teke mo am hono teke hono wha we lao ko ni. But and it was a milestones. Normally
okta o hongo full ke tahanima or even 30 years hono fa halao. We made a milestone for Tonga in the Pacific tau pe fa ko pasi lao ko ni pa fa malo la ya fa na ho mo failele ai tipeti o ahoni malo. Malo e ma'ufanga mali. I'd just like to congratulate all of you and just provide my very junior views on your debate. I appreciate the fact that you all went deep into the law, like you touched on different provisions, you interpreted it, but you also mentioned gaps, shortfalls, the need for law reform, and you also touched on the strengths of this law. So from my perspective, I appreciate the fact that although some of you may not be, your field of expertise may not be law, but you guys seem to have put on a legal perspective for this debate. And I appreciate that because it shows that our young people, our young people have very great minds because we can specialize in different things. And it just showed to me that although you guys have different fields, but you guys can also specialize in law as well. So thank you very much, and I'd like to congratulate you all. Koe ngahi toko ni paupoe me kau whakamau. Pea o tatau pe moeanga e mau tui o mau wako a ngahi me alahi mo ngahi whaifatongia koe nok mau whakahoko he potu ngāwe mau whanongo atu ki he ngahi whakamalanga na mo o mai. Pea koe ki pui tu anau no fo ki ia o ngahi kaweinga na e teu i e potu ngāwe ke tuku atu ke mo mea mai o whakamalanga ki ai he whi auhi kamata me moni te koe ngahi me aia o kulolotonga hoko to tonu i tongani i he ngahi ahoni. Pea na mau whakakau ke tuku ate ngahi kaweinga ko ia. We were interested to hear koe haho mo whakakau ki ai. Pea koe na pe ku tau whiako aki ai ai ngahi mea ko ia. Pea kou tui e tokoni lahi ia ki he potu ngā we mo e whaifatongia o hoko atu. Whakamalo lahi atu e kau whakamau. I e whainga maali e koe ni tau kei taritali ai ki he o ngō whewhine o kuna teu i mai ai māka ke whakamā opo ko whieto o puke e whainga maali e koe ni ke acknowledge ai pe ai kau sponsor ko ia o e ngahi whi auhi ko ia o e wike ni o e wike whakamau anga ne keike mei malawa e ngahi whi auhi ko ni mo mau ai ngahi pare lelei ko ni ke toho aki i mai ki mau tolu ke mau lesi sita mai ke ngahi whi auhi ko ni e mau mau wafe ka koe tokoni, pea me he ngahi kau taha koe ni, pea o kou ngā upito eki he potu ngā we he oku mau ilo i mo la vei, koe ngahi tokoni koe ni oku makatu unga ia, i he mahu inga ia ai ngahi kau taha lalahi koe ni, i he ngahi isiu, pea moe ngahi mea o hoko tonu i tongani whakate fito ki he longa i whanau, pea moe whanau tau tupu o tonga. Aia koe ngahi kau taha ia, ai TCC, koe Digicel Tonga, koe Tonga Ladies Association, koe DFED Australia, koe University of the South Pacific Tonga Campus, pea moe panke langa whakalaka o Tonga, mau whakamalo lahi atu. Ongo lau maka, mo mau, me mau pe. Koe a pompongi foki koe o wau whakpare ia. Koe polokalama whakpare, whahoko ia a pompongi. Pea koe activity whakaosi, pe koe polokalama whakaosi au tātuku aki. Ai wike whakamau anga, o whakahoko kotoa ia ki he Tiji Square a pompongi. I he taimi hongo fulu, o whakahoko ai ngahi booth display. Ai potu ngāwe, kai pehe ki he ngahi stakeholders, pe koe ngahi potu ngāwe, o whengāwe aki pea moe potu ngāwe. E display e nau ngahi awareness booth a pongpongi i he Digi Square whakawhi i atu. O whakahoko ai pe ai polokalama whakpale i ai ke maulawa mai ki ai. Pea koe o laina o tau whi auhi, ko kōle atu ki a taha o kau whakamau. Kia whamau lo puakuli, ki ke mea mai mua o whakahoko atu ai ola o e whi auhi final. Ka taki ka mo paspasi i mai ai whamau. Tokai na mo tolo tua. Koe whine mo tua whai whikau pe kita.
Tai malo vika ma whainga mali e, pia koe hola e tau whiauhi whakiki lea koe ia nei tau whakaoko. O ku katoa e poini na e whiunga mo poini o no whao ka pana mauma o ka kato. Pia o ku mao ia e he lilika whanua pia mo e team. Whiunga ia mo no poini e ni mavalu poine valu. Pea tamai ki lata ki whasmo ia whi, poine wha fitu, poine fitu wha. Ko kore atu pē, ko uhi ko vika tu umai ke ni kai ase maika. Hange pe koe nau talata ni nai, he kai ke ulea he na mahino ai tu unga uk whakaukau. Ka koe mea koko whielea tau te unou nou pe, ko ako saia pe mea nou nou. E timi lataki. Ka pana mo usio ki he anga whakawhianga ia e timi koe lilika whonua. The way they presented themselves. Ai koe e whamarking criteria he, the way you present yourself. Koe mata, koe tone voice. Koe mea nene toha ki ilahi au ki he timi koe ni. I don't know about e ku ka unga whamau. Ka ki au, koe ngai presentation pe he. Koe ni hanga toha ki. Koe taimi koe ne whakahau koe he lea whika urua ki ene introduction. Nani hangia tala mai koe hae mea e lea taktaha e tōta. Your team failed to do that. So it wasn't organized well to me. Ka kono whakakatoa ko whakamalo atu. Ko mou hela. Mou mooni pēna mou semi ane pō, Toi o mai ene o kuata ane pō, toi semi ene. Ko whakamalo lahi at ka motolu. Hange ko lawe ane nai, o ko whakamalo ia a Mrs. Whanunu, pa mo ene ki senta. Neo ko nau kakai whiwhine ko toa ka koe, ki timene ko siok nau, ngā we whakataha pe mo o ngata. Kua pe mo tito ki walu he tim ko iahe ko. Ai pe mo no konga ana koe konga whiwhine. Ka koe, aia koe toko taha ko ne, hange pe mo lawe i, koe wina koe ia ki he whiau hi whakiki lea, ko lilika whanua mo team, pea second place ko la taki whasmoe a whi, whika tolu, koe Sialata Youth, pea whika whaalewa koe alaki whanua, FWC Youth. I congratulate all of you, pea malo au pito ngā oelele. Whamalo in ka whamao lo pua kuli, pea ko mō mea katoa mai pe, ko whakahoko te ola tau timi, ka taki ka moto e paspasi I mai ai lilika whanua and team. Paspasi I kei pea moe la taki whasi moe awhi. Pea paspasi mai ki he Sialata Youth. Pea te oange me paspas whakaosi ki he alaki whanua FWC Youth. Malo au pito ai ngawe lahi whakamalo atu ho mowhie kau mai ke polokalama koe ni o wike whakamau anga. Pa koe tau wa o mai e kono whakakakato ia, pia mune osi ia, e tau polokalama whi auhi whakakiki lea ki wike whamau anga. Whakawhi I heni a Aileen Fonua, koe taki o Corporate Service Division, ai potu ngawe whamau anga, ke ne lava mai o whakahoko, e tau lea whakamalo. Ko le ke whanga he ngahi tala whatap ko tawa pe ko osa no au whaki. Pea mi he kamataanga o polokalama mi ane uhu. Ka tāmua mō kai whainga maari e koe ni ke whakahoko atu a lea whamalo. O ko whiawhia au pito ke tari, ke talango fua, ke whakahoko atu a lea whamalo, ke whafufonga ia pot ngawe, pe peheke ko miti ko ia, na nau fotu tuu, ai ngahi polokalama ki hui ke whamauanga. Whawhitai ki hei ki, ko hina e whai ai fotu tuu, na e whai he tangata. Ka kohono whakahoko, o e polokalama o tawa o siai, ai ahoni, ko whakahoko he iki. O ku atu ai whakamalo lahi, ki he kau whamau, hono kahatoa, ki he Senior Magistrate Lopua, Pahul Kuli,
kai pehe ki he ofisa polis maalunga, o kune pule ia aptanga polis nuku alofa, Filipe Fifita, pe foki ki he Secretary Seniale o Public Service Association, mele amanaki, pe a Medlin lave mai, pe a mihe pot ngawe o ofisi atenseniale. Ko inga ko homo, tuko homo mo ua, ka mo mea mai, ke whakahoko hano whakamau, o polokalama ko eni whakihilea. Ko tui i he hoatako ni, i ngahi lea, pa mo ngahi whakikihilea, na mo whakahoko, kua osi, whakakakato ko toa ai a whakamalo. Kai ke, o ko kei o atpe a whakamalo lahi. Ki he timi ko eni, na nau win, pe na nau maua e pale uluaki, ki he whakikihilea. Pea mo ngahi timi ko toa pe na mukau i he ikuna. Ko mou ikuna ko toa pe. Pea kai e fia lahi, i he fine motuani, malo au pito e fie kau mai, ki hono teke, pea mo hono poupou i, o e polo kalama au wike whamauanga. O kuata e whamalo lahi ke kau poupou. Malo au pito, ai poupou lelei, ko mou whakahoko, ki ngahi timi ko ni. Hangepe ko e mea na mou whanongo ki ai, pea mei he whamau polis maalunga, ko polo kalama e ahoni, ko tataki ia, e he waa ngau e ko eni, o e senta tokon whakalao ki no malu i e family. Pea koe e whamalo lahi, ke tale ki tapule, o e waa ngau e ko eni, ka whitilangi, ka pehe pea mohono kau ngau e. Pea mo ngahi, competition ko tape, na whakahoko tal me he ahmonite, wau mai ki he ahoni, kau kia e speech, pea mo e poem, he waa ngau e popeshini, ka pehe ke IT, malo au pito, a hono fotutu e ngahi competitions, o lava ke tawa usia ai, a whakausinga e ahoni. Pea kuata e whamalo lahi ka tek mutolu. Whamalo ke a sāteki, ka pehe ke toenga e kau ngau e, i ngahi tokoni ma ngahi poupou ko tape ko mo whahoko. Koutui ko e kaweinga mahu inga ko eni, na fotu e he komiti o whamauanga, a hono whamahu inga i o longai whanau, kai pehe ke tau tupu, lao pa mo whamau totonu. Ko mo osi, lawe ko toa mai ki ai, i he ngahi whakikihilea, mo ngahi competitions ko toa pe, pa koe whiawhia lahi, i he whine motuani, i he ngahi potoi, ilo mo tau kei, ko mo wahe mai, o malawa ke mau, wako me iai ai kau ngau e pot ngau e, ke toi whakalele ia ke mau ngahi whakahoko whatongia. Tau ilo ko toa pe, mo tau whanongo i he ngahi tālanga, ai tūla mea ngofua e tau longai whanau, kai peheki he tō tupu e whonua, i he ngahi mau lao, mo ngahi whaihia, pe koe uhinga ia na e whakaamu ai, ai pot ngau e, ke whotutu ai polo kalama koe ni. Ki hono whamahu inga i e tau whanau, mo nau leo, kai peheki he tō tupu, ke iai hangahi whounga, e lava ke tokoni ai, ke toi whakalakalaka ange nau mo ui, whakalau malie, whakastino, pa me whakatamai, ki hatuunga e toi lele iange, i he nofo e society, i he kahau. Ngali fuloloa a e whahoha ani, ka kuata e whamalo lahi, na me whine motu ani pa mo e komiti, whotutu ngā ue e komiti ki he wike whamauanga, a e whamalo, kau whamau, taki ngā ue, ki hono whotutu e ngahi polkalama koe ni, timi mo kau mai, ki he whakikileha, kai pehe ke kau poupou, whamalo at whoki ko ngā ko FM mako eni o tau kau whata ki hono hiki o e polo kalamani. O ata e whamalo lahi, mea te au ke te kumoutoro. O ata e tala monu, whatauangi, ke kaua e ki, i ngahi ngāwe ko tāpe o mou whahoko, me ngahi whaitu ngāwe ko tāpe o mou ngāwe ai. Tuku ke langlangi ia e ki, i ngahi tō whatongia ko tāpe, lewe ai malanga kau tatau ata. Pea koe tau lea whakamalo e, kua lava koe whakawhea toa sa te ki afu, ki ne mea mai o whakahoko e tau lotu tuku, pea ka hili a koe tau osi e ki ahoni. Malo. Malo, whamanata te wholofola nei ka mata ke tau lotu e pongpongi ni, koe lawa si hoa ke nofua i homo manako, ke tau lotu.
Ege o tua, koe tui whamau koe o langi mo mamani. Mau whamalo atu, ho tuku ke mau ikuna, whakakikihirea o ia koen. Ke ai awhiona ai pia e langi, mo e whakapapa, mo e koloria. Pea koe kerese aiki ko sisu kalais, mo e ofa ai o tua, mo e whio he lau maari e maani on, ke a tek tau tolu hono ko toa pe, pea ke whai pia o tae ngata. Amen. Ke mo lava me ki mo ani o